Groot FM 90.5. Terugflits gehad met twee van ons vorige gaste en toe besluit ons, dit was nou so lekker, kom ons nooi weer een van ons bekende gesiggies weer terug hierdie week. Ja, so saam met ons in die studio is Porsha Tabola en Rhythm of Hope se Talita de Klerk. Hallo julle. Hallo. Hallo Porsha. Dit is so lekker om julle hier so te hê, want dit voel soos ou vriende. En ons het julle raak geloop ook by daai Dinner in the Dark. Ja. Waar julle gedans het. Ja. Hoe cool was dit? Dit was baie cool, ja. Dit was awesome Het julle gekroek of het julle geëet met die blinddoekies aan? Nee, ons het nie. Ek het nie. Nee, ons moet huis toe gegaan. Ah, Hulle moes net iets in die maag unlucky. gekry het. Ja. Maar ek het gehoor die groot uitdaging was die dans met die blinddoeke aan. Dit was Ja. soos die Ja, julle het nie gedans Nee, met ons het nie blinddoeke aan gedans nie. met blinddoeke aan, nie, maar die mense wat bygewoon het, het met het jy blinddoeke die, aangedaan. het jy die onie gesien wat vir ons die dansies geleer het? Die ou het gegooi, hoor. Yes, Hy het sweetie. sy boutjies geskit. Ja, en hy kan nie glo dis 'n wiskunde meneer gewees nie. Ek sou meer dink dis 'n drama meneer, Ja. maar nietemin. So net om bietjie agtergrond te gee as jy nie Porsha se storie kan onthou nie. So Groot FM 90.5 het vir Porsha 'n paar jaar gelede leer ken as 'n uiters dinamiese, gedrewe en ambisieuse dogter met die grootste drome. As ek reg kon onthou was jy 'n kleiner dogtertjie Sy was 'n wat kleiner ingestap het, Porsha, ja. wat gesê het jy wil Miss Universe word. Net so. Ja. Jy wou. En jy is gedres soos 'n Miss Universe to the nines. Nou, dankie. Sy word net mooier elke jaar. So dit is dalk nog Op die Net al kaarte. Kaarte, ja. You never know. Ja. Maar ek dink die grootste ding vir my is daai mooi van binne en van buite. Dit is nie net buite nie, Porsha. So Porsha kom uit Plastic View en sy was in P.O. Laerskool en het toe met die behulp van We Buy Cars haar skoolloopbaan by Pro Arte skool vir uitvoerende kunste voltooi. En nou, hier sit jy as 'n eerste jaartjie en hoe voel jy? Die wêreld lê oop voor jou, Porsha. Yeah, it's very exciting and it was very nerve-wracking because I remember we had our first year's camp not so long ago and I was very nervous about going because like I'm gonna be the only one. Alles is in Afrikaans and I was baie stressed. And yeah, it's very exciting and there's a lot of new friends that I've made. There's a lot of stuff that I've learned so far and it's been challenging but it's super fun. Yeah. So we're gonna catch up on everything because you are one very busy girl. I don't know how you juggle everything. But Porsha, you sit here as this beautiful woman, and from the first day that you walked in here, you exude hope, and you come from a disadvantaged background. And what would you like to say to kids that are in your shoes, where you were a few years ago? So this is something that I have said multiple times is that it does not have to end how it started. Like your circumstances that you were born into do not have to determine how far you'll go. And it breaks my heart because where I grew up, I've seen it time and time again where it's almost like a cycle just keeps repeating and everyone just keeps falling back into the same trap. And and I think if there's anything that I would love for other people to see from my journey is that, listen, your circumstances do not have to determine where you can go and reach in your life. So, I mean, as a young girl, how did you get that hope? What gave you that thing to hold on to say, I'm not going to stay here? One of the other, I've always just thought, this is how it's always been throughout my entire life, but last year in October, my mom passed away, and at her memorial, a lot of people shared stuff, and I realized then that I am very much like my mom, and my mom believed in me a whole lot. She always believed that my child is gonna go places, and whenever she saw me doing anything that is not in the path that she believed I was gonna go to, she always reminded me, and sometimes not always in a way that I wanted to hear, but it was what I needed to hear. And I think that's what kept me holding on, is that my mom believed that I was destined for greatness. Now, Porsha, you mentioned your mom passing, and we're so sorry to hear that, but you are so driven, like Nina said, and during all of this, the trauma that you had to go through, you were in the middle of exams, you still had to get to all of your activities. Now, how do you do that? What drives you to keep on pushing through, even though it feels like everything in your personal life is not coming together? I think thinking back to that time period, I think it would have been very easy to
throw hands at God and just be like, why did you do this and wada, wada, wada. And I think the only thing that kept me going during that time was clinging very, very hard onto God and being like, listen, I can't carry all this by myself. Like, it's too much. And yeah, I think that's what got me through, is just clinging on Him and taking one day at a time. Wow. You are such an amazing strong girl. So ons gaan nou weer terug wees. Ons wil nog bietjie met Portia gesels. Ons wil hoor, jy weet, hoe gaan dit met al die ander nuwe dingetjies wat sy aanpak, soos Nini gesê het, besige vrou Ek hierdie. dink dit was eintlik deur julle wat ons vir die eerste keer vir Portia ontmoet het, want julle stap al so lank 'n pad saam met Portia, maar voordat ons gesels oor die pad, vertel ons net weer 'n bietjie van Rhythm of Hope. Rhythm of Hope is 'n dance studio en 'n dance non-profit wat 'n studio het hier in die Wilgers en Linwood en vir mense in hierdie area wat dan 10% van ons fooie gebruik om mense op te hef wat nie dieselfde geleenthede het nie. En so ons het dan die dance uitreik is waar ons vir Portia ontmoet het. Sy was een van my heel eerste studente toe ons met 6 van hulle begin het en ons het nou omtrent ek dink 80 studente wat ons 2 keer 'n week mee werk en vir hulle dans leer en dan dis met baie wat uitstaan in terme van karakter en leierskap en dans het ons dan 'n mentorskapprogram wat dan dans en mentorskap en so insluit om hulle dan regtig uit hulle circumstances te kan Hoorie Talita, maar as ek dan nou reg as ek sê, julle kan letterlik enigiemand leer dans, ewen as ek daar moes opdaag. Verseker. Met my 2 linkervoetjies. Ja, 2 linkervoete word oor 'n maand of so word dit 2, 'n linker en 'n regtervoet. Ek het nog altyd 'n droom om 'n jonger, better looking Fred Astaire dalk te raak. Ja, so ons mense sal ook vra hoekom doen ons ballet? Ballet, as jy ballet kan doen, dan kan jy enige ander danstyl doen. So net hier oor kan die straat Linwood het ons 'n studio vir adults wat waar jy welkom is, daar's vir beginners en Ek's baie goed met my baarwerk. Dis hy. Ja, dis Nina waar die fondasie. sy is die ballerina. Dit is nie great nie, maar ja, hy hou die baar baie. Ek hou die baar mooi vas. Baie mooi sang. Yes. Ons leer hulle dis jou prins. Dit sal nou jou prinses. Okay, gaaf, ja. Nee, ek dink dit sal draai, hoor. So Portia, is dit waar jou liefde vir dans vandaan kom toe jy vir Talita hulle ontmoet het of het jy voor dit al 'n liefde gehad vir dans? I had no cooking clue what ballet was before I started dancing with her. So I think, yes, that is where my love for dance began. And I think every year as we used to go to YDCT's shows. So it's the Youth Dance Company of Tshwane. They used to have like productions every season. And we used to go watch them and would see all these prim and proper ballerinas. And I think getting to see that just, awakened a dream and a love for dance. And you wanted to become a prima ballerina? I don't think I wanted to become a prima ballerina. I think for me it was always been more of using it to worship as more. Wow. Yeah, it was more for me to use it to worship than to become a prima ballerina. Yeah. Well, you went to Pro Arte as well, which is known for being a very creative school. Is this just one of your the other creative outlets that you like expressing yourself with? It's actually funny because we were just talking about it just now. But I'm very grateful that I got to go to Pro Arte because through Pro Arte I learned exactly how much I love choreographing and how much I think I like to say that I am creative. And I think we learn a lot of interesting stuff dance-wise at Pro Arte. So, very cool. Yeah. So, as we said, you're a first-year student now. And tell us what you are studying. So I am studying onderwys at Arus. Onderwys. Ja. And you feel that is your God, jou roeping, wat God jou geroep het om te doen. So this is what's going on. Yeah. I remember the one afternoon my guardian mom actually came and she was like, how would you feel about studying in Afrikaans? I was like, it's fine, I will. Like I already do it as a first additional language and I did fairly well. And it was another opportunity that came my way and I was very happy to take it. And now through that opportunity I was able to work at Pure Hope, which is where I actually started school. Oh, wow. And I am finding that I'm enjoying it a lot, yeah. So the calling has been there the whole time? I think so. Are you going to teach in Afrikaans as well? Trappe van vergelyking and all of that? We actually, it's an English school, but
everything that we learn and study is in Afrikaans. So you've got to write your exams in Afrikaans. Ja. Your third Alles language. is, ja, alles is in Afrikaans. Hy's rof hoor. Wow. So You're ek moet amazing. extra werk. Ja, jy moet extra ure insit. Ja. But she says the structure of Afrikaans studies is amazing. Oh, so really? she, Yeah. she was Very well considering structured. changing over to Nou, jy- Lisa, maar Afrikaans ons struktuur is korrek. Nee, julle kon vir my gevoel het hoor. Deur hoërskool en alles. Are you going to do wat sê hulle grondslagfase of Ja, you want to do the small kiddies? Ja, ek spy Why? grondslagfase. Want hulle is so cute. Ja, well, except weet for the het. cuteness factor. Hulle is blerry Ja. stout ook dan. Ja, ek het die 3 tot 4 jaar geoud. O, so klein. Ja. Ag mami, hulle kan nog nie Hulle eers is behoorlik praat baie nie. cute. Vandag het ek gevoel asof ek lotto gewen het want een van die kinders wat regtig sukkel in my klas Ja. het 'n vol Engelssinnig sê. Oh wow. Ja. So it's that sense of accomplishment, especially Yeah. with the young ones, Yeah. that you really enjoy. Yeah, it was insane. Like I screamed and then the teacher came. Was like, "Is everything okay?" And he was like, "No, everything is fine." Yeah, What was the sentence? I was so happy. I can't remember. He told me, "Teacher, can I take my jacket off?" Oh. And I was like, "Wow, Lesedi." He had a whole year where he was just tube still. Yeah. Like he did not speak at all. And there's like she's actually my pastor's wife, and she's I'm very close with her. Yeah. She helps the kids that struggle with speech. Yeah, she does speech with them. And Lesedi was one of the kids that was signed up to go see her because Lesedi did not speak Yeah. the whole year. He was actually in double R, and they sent him back to my class. Yeah. And for him to just say that full sentence was like, wow. And then you were like, this is where I need to be. Yeah. So you are studying, but you are working as well at Pure Hope, and then you are paying for your studies. Yes. Am I correct? Yes. Oh my goodness. And then you've got to work double because you've got to study in Afrikaans. Yeah. And then you've got another dream. What is that? So my ultimate dream is to have a dance ministry company. It's just to do dance ministry. Dance ministry. Yeah, so it's all Okay. over. Yeah. Yeah, because that's your form of worship. Yeah. And she will be dancing this weekend at Parsifal. I don't know if you guys know Really? Parsifal, Yeah. but Yeah. our ministry team will be dancing. Yeah, we'll be part of the production. And Oh, wow. So Because that's- Fiona Nell is singing in it. And she Yeah. was here the other day. Exactly. Yeah. Fantasties. That's Luister, ons het amazing. nog goedjies om met hierdie baie besige vroutjie te bespreek. Ons wil net gou by die nuus ook uitkom en dan wil ons bietjie meer hoor oor hierdie groot drome wat sy het vir haar toekoms. Jou is Portia en Rhythm of Hope se Talita en ons het Portia se storie gedeel. So Portia is tans besig om te swat, onderwys te swat deur AROS en sy werk by Pure Hope School en haar groot droom is om haar dans dans onderwys kwalifikasie te kry sodat jy jou eie dans ministry kan hê. En toe het ons nou so 'n bietjie uitgevind en gehoor daai dansinstrukteur kwalifikasie kos R35,000 Sure. plus dan moet jy nog 'n eksamen doen van R6,070 voordat jy kan swat, is ek reg? Ja. So, ons moes toe van ons vriende inroep. Ja, en ons het dalk 'n klein jokkie vertel vir Portia en vir Talita gesê ons het 'n sales onderhoud. Nie regtig nie, maar ons het great vriende by Spar en Rita Engelbleek is hier saam met ons huis van Spar af en met Spar se fokus hierdie jaar op ontwikkeling. Maar jy moet nou nie die kat in Nee, die nee, bak nee. sit nie. Het ons het goed gedink om vir Rita ook nou 'n bietjie te vra wat jy graag wil sê. Ja, hoorie, so dit is so inspirerend om na Portia te luister. En kyk, ons stap al 'n lang pad met Plastic View. So, weet jy wat, ek haal my hoed af om te dink sy doen so goed en sy floreer, jy weet. En dan natuurlik om so te kan swat en alles. En weet jy wat, Spar fokus op women empowerment en dan ook women development, women education. Weet jy wat, so in lyn met dit wil ons graag vir jou sê vandag gaan ons vir jou eksamen betaal sodat jy jou kwalifikasie kan doen en dan gaan ons ook 50% van jou klasgelde betaal sodat jy 'n kwalifikasie kan kry. Jy weet, so ek glo jy gaan ander kan inspireer om ook dieselfde te doen. Baie dankie. Talita is so happy. Talita, hele amper jaarste hier so in die ateljee. Ag Rita, dankie dat jy by ons kom kuier het en ja, julle stap eintlik Spar stap eintlik 'n lang pad al met jou mense, my mense ook. So dit is so spesiaal So om dankbaar. om jou te deel met Portia want ons is so lief vir haar.
En Portia, daai ander 50% van die R35,000 gaan Groot FM betaal. Vir die kursusfooi uit ons omgerekening. Jy gaan my laat huil, Talita. Ja, jy gaan my ook laat huil, Talita. Sodat jy jou droom kan navolg, want dit is so groot en wat ons bydra is eintlik net 'n druppel in die emmer, maar jou liggie skyn klaar so helder, so ons wil graag nie deel wees daarvan. Baie dankie. So met almal wat huil in die ateljee gaan ek dit probeer bymekaar hou, maar soos wat Nini gesê het, jy weet, ons loop nou al 'n paadjie saam met Portia en dit is altyd so lekker om te hoor dat daar's jong mense wat 'n groot droom het, wat ander jong mense wil inspireer om buite hulle situasie uit te styg en beter te wees en 'n voorbeeld vir ander mense en ons is net so dankbaar dat ons dit kon doen. Ons kan nie wag dat jy nie net klein lyfies kry om te skit nie, maar ook klein breine aan die gang kry en alles wat jy doen is net so amazing. So Rita, aan julle by Spar, ongelooflik baie dankie. Dat ons weer op julle knoppie kon druk en dat julle gesê het 100%, jy weet, hierdie is 'n storie vir ons en dat julle in hierdie jong dame se lewe so groot impak gemaak. So ons kan nie wag om te sien wat gaan gebeur nie. En Talita, by julle Rhythm of Hope, ek bedoel wat julle doen is net incredible. Al daai lyfies wat daar deur gaan by julle, vir wie julle hoop gee, is ongelooflik en dit is te dank aan jou dat Portia sit vandag, so of aan julle daar by Rhythm of Hope. So ja, dankie vir die ongelooflike werk wat julle ook doen. En ons is jammer ons moes gejok het. Ek was opgewonde oor die baked beans. Maar hier is baie beter. Baie dankie. Ja. Posh, so is jy reg? Ek's Kyk jy nog werk? Kyk jy nog werk? Ja. Ek's net so geskok. Ek het nie eens gedink ons het oor Spa gepraat. Maar ja, I cannot tell you how grateful I am from the bottom of my heart and the fact that you didn't have to but you wanted to. So thank you so It's much. a pleasure. And I know you're going to touch many lives. And I think, we're all made for a time like this, like when Easter. And you know what? This is your time. Time to shine, sister. Trappe van vergelyking. En pointy toes en baarwerk, dis al wat ek vir jou sê. Can't wait. Ja. Dalk doep nog op in een van Portia se dansklasse. Who knows? Maar as jy dit gemis het, die opvolgstorie van Portia en haar nuwe hoe kan ek sê, gedeelte in haar lewe, haar volgende chapter Nuwe seisoen begin nou, Ja. en ons is bly ons kan deel wees van dit, so ons sal seker maak hierdie is op die Groot FM YouTube kanaal ook, dat jy na die tyd gaan kyk. Dankie dat julle almal ingekom het, ons waardeer julle, ja, soos ek gesê het, gaan